nanone reka twongere tubahe ikaze ari nako tubifuriza kugira ibihe byiza mwe mwese muri kutwumva muherereye mu masaha ya mu gitondo, namwe muri kutwumva mugeze mu masaha y'igicamunsi, namwe mwese muri kutwumva mugeze mu masaha y'umugoroba. Ni Mazo TV rero tugarutse muri update, tugiye kuba tubabwira kubiri kubera hano hakurya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mubizi ko rwose igihe kimaze kuba kirekire, imyaka ni myinshi, urugamba ruhanganishije umutwe wa M23 ndetse na coalition ya FARDC, igihe kikaba kimaze kuba kinini cyane bakunzi ba Mazo TV. Rero coalition ya FARDC ikaba igizwe n'ingabo z'u Burundi, umutwe wa FDLR, umutwe wa Wazalendo ndetse n'abacancuro baje kurwana ku ruhande rwa leta, bakaba bahanganye n'umutwe wa M23. Bakunzi ba Mazo TV rero, kama kawaida tuba tugarutse muri updates, ngira ngo nta kindi tubasaba, n'umwanya utarenze iminota 20 tubabwira ibiri kubera hano hakurya kwa mwenyewe Tshisekedi. Mbabwira ko rero ubu ngubu ari cyo gihe wowe utarakora subscribe kuba wakanda subscribe cyangwa se sabone, ukibuka gukanda no kuri notification bell kugira ngo igihe twaprodinze ikiganiro cyacu tayari ujye ubona ko Mazo TV twamaze kuba tugera muri studio. Bakunzi ba Mazo TV, amakuru ni menshi cyane rero tugiye kuba tugarukaho, updates ni nyinshi cyane, ngira ngo rwose namwe mbabwire ngo ni mwicare mutera gatebe, mwiyumvire rwose ibiri kubera hano hakurya. Ngira ngo rero kwikubitiro turaza guhera ku inkuru ivuga ko Amerika yaba yemeje ko rero M23 iri kuganira na leta ya Kinshasa kubijyanye no kuba bavanga ingabo. Ubwo mbabwira ko rero tuza kurambura iyo nkuru tukareba ese ibi bintu birashoboka, ese uko tubizi izi ngabo za M23 zibayeho, ese behavior cyangwa discipline bagira, ese bashobora kwihuza n'ingabo za guverinoma bigakunda. Ubwo ngubwo rero mbararikire kuza kumva ibi ngibi byose, mukiyumvira uko bimeze. Ubwo rero mu yindi nkuru turaza kubabwira ko nanone hariya Irubero umusirikare wa FARDC yivuganye bagenzi be babiri. Ubwo tuza kubabwira ngo ese ni ukubera iki, ese abangaba yabishe bigenze bite. Indi nkuru rero iravuga ko hariya Uvira nyuma yifatwa rya kaya gace kahariya Nzibira, ngo drone ziri guturuka hariya Bujumba zikerekeza hariya muri Uvira ndetse na Mikenke. Ubwo muze kubyumva ko ari muri Sud Kivu. Tutibagiwe rero no ku munsi w'ejo hariya muri Rucuro hiriwe imirwano mu midugudu igera kuri 4. Ubwo turaza kubabwira ngo ese iyo midugudu ejo yiriwemo imirwano ni iyihe, ese iyo mirwano yasize iki haba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa FARDC. Ubwo ngubwo rero bakunzi ba Mazo TV, ngira ngo rero mbararikire kuza gukurikira ibi byose. Nta kindi nanone tukwibutse, si ngombwa kujya wumva ibiganiro byacu ari ukuvuye muri YouTube application yawe kandikamo Mazo TV, ahubwo wowe kanda subscribe, ubundi wibuka no gukanda kuri notification bell. Ikiganiro tuba twaprodinze tayari uhita notification ikubwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Kwikubitiro reka duhere kuri iyi nkuru ivuga ko ku munsi w'ejo imirwano yari iherereye hariya muri Rucuro hagati y'inyeshamba za AFC M23 n'inyeshamba za Wazalendo zo mu mutwe wa CMC FDP mu midugudu ya Rurere na Makomarehe, Kitumva na Kashavu muri groupement ya Bukombo hariya muri territoire ya Rucuro. Nkuko rero amakuru aturuka muri societe civile ya hariya muri kariya karere bitangaza, avuga ko ibitero byagabiwe icyarimwe n'inyeshamba za Wazalendo ku ngabo za FCM 23 zagaragaye muri ibyo bice ku mugoroba wo ku cyumweru. Ubwo rero muri iryo joro byakuriye bishira mu gitondo cy'urukerera rwo kuwa mbere.
ubundi urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rukaba rwarumvikanye muri biriya bice bya Sheferi Bwito, ubwo ni hariya muri Bwito, aho byahagaritse rero ngo ibikorwa bitandukanye by'abaturage kuko bitangazwa n'imboni yacu iherereye hariya muri Rucuru. Amakuru rero akaba avuga ko ibintu bikomeje kuba bibi mu midugudu yabayemo imirwano, aho imidugudu rero ngo ikabi ikiri mu maboko y'inyeshamba za AFC M23 kandi Wazalendo ikaba nayo ngiri mu nkengero ngo ntabwo yigeze ngo ihunga ijye kure rwose. Bakunzi ba Mazo TV, bakunzi ba Mazo TV rero, nyuma y'imirwano yahariye muri Rucuro muriro yes. Andi makuru rero akaba avuga ko mutwihangane ariko amajwi yaracitseho gato bitewe n'ibibazo bya tekinike. Andi makuru rero akaba avuga ko muri ibyo bice biherereye hariya muri Rucuro iyo midugudu ikiri mu maboko ya AFC M23. Bakunzi ba Mazo TV, rero ngira ngo tuve kuri inkuru yano muri Rucuro, twerekeze rwose hano ku ijambo ry'umuvugizi ushinzwe ibiro bya Presidence wa Amerika yatangaje bijyanye n'ibiganiro bya M23 ndetse na Repubulika ya Kinshasa. Bavuga ko rero ngo ubu ngubu bashobora kuba bagiye guhuza ingabo M23 ndetse na FARDC. Ni nyuma y'uko rero ngo umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afrika Mossad Bulos yagaragaje ko ubuhuza bwa Qatar ari bwo zingiro
ry'umuti w'amakimbirane ari hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na M23. Yabitangaje ku munsi w'ejo iruhande rw'inteko rusange ya 80 y'umuryango w'abibumbye iri kubera i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umuyobozi yavuze ko rero amahame yibanze aganisha ku guhagarika intambara yasinyiwe Doha hagati ya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Nyakanga ngo ari intambwe yatewe mbere, kandi iyo ntambwe ikaba yarabaye nziza ijyana ku mishikirano y'amahoro. Yanenze kandi ko leta ya Kinshasa itigeze nanone yubahiriza icyo bise CCRF. Ibingibi yabivuze mu gihe bari bumvikanye ko hagomba kuboneka gahenge imirwano igahagarara, ariko ku ruhande rwa guverinoma ingabo za leta zikaba zitarigeze zubahiriza gahenge. Yavuze kandi ko mu gihe cyose hazaba habayeho ubwumvikane mu biganiro by'imbere biri guhuza M23 na guverinoma ya Kongo, buri kimwe gishobora kugana ku cyiciro cyo gushyira mu bikorwa bitewe n'ibyo bazaba bamaze kwemeranyaho. Mu ntambwe rero Bulos yagaragaje ko nk'izimaze guterwa mu biganiro bya Doha harimo kuba M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baheruka kumvikana ku guhererekanya imfungwa babifashijwemo na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge. Tukiri kuri iki gice nanone tubibutse ko ahangaha ku ruhande rwa M23 imfungwa bari bafite za leta ya Kinshasa zarafunguwe, barazirekuye zirata, ariko leta ntiyigeze ifungura imfungwa zigera kuri 732. Leta yari yarafunze ibaziza kuba bakorana bya hafi n'umutwe wa M23. Rero abo ngabo nanone kugeza ubu ngubu nkuko Lawrence Kanyoka bivuga, ntabwo izo mfungwa zigeze zifungurwa. Bivuga ko abo bantu bashobora no kuba batakiriho, bitewe nuko bari bemeranyije ko bagomba buri ruhande rugomba kurekura imfungwa rwafashe, ariko ku ruhande rwa guverinoma ntabwo yigeze ikora ibyo yumvikanye na M23. Yavuze ko rero usibye guhana imfungwa, abahuza bari gukora no ku zindi ngamba zirema icyizere, ariko hagendewe ku gukemura impamvu z'amakimbirane zigaragara mu mahame yasinywe hariya Doha muri Qatar. Muri izo mpamvu rero mujyanama wa Perezida Trump yavuze ko harimo ibibazo by'imiyoborere, kwegereza abaturage no kwinjiza no kongera gusubiza abarwanyi ba M23 mu ngabo za leta ya RDC ndetse no mu nzego z'ubuyobozi. Yavuze ko rero ngo hari inzego 9 zo kwibandwaho, kandi zimwe muri izo ko zishobora kuzatwara igihe kinini. Zimwe muri izo rero nanone zishobora gutwara ibyumweru bike, urugero nk'ibibazo by'imiyoborere, aho hari ibibazo rero mu miyoborere, kwegereza ubuyobozi abaturage n'ibindi byinshi muri urwo rwego. Ariko nanone hari ukwinjiza cyangwa kongera kwinjiza abarwanyi ba M23 n'abandi bindi mitwe, niba bamwe bazinjizwa mu ngabo za Kongo abandi bagashirwa mu nzego za guverinoma. Bulos yavuze ko rero impamvu zimwe muri ziriya ngingo zizatwara igihe ari uko hari zimwe zigomba gushyirwa mu bikorwa hagendewe ku itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yunzemo ko rero nyuma y'imbanziriza amasezerano abahuza bahugiye ku gushaka uko M23 na Kinshasa basinyana amasezerano ya nyuma yo guhagarika intambara. Kunzi ba Mazo TV muri kubyumva ko hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagiye kubera ikintu twafata kidasanzwe, kubera ko M23 uko tuyizi haba mu myifatire, mu mico n'imiyoborere, uko tubibona nuko twagiye tubibona mu bice bagiye babohora,
ntabwo rwose ntitucimpa kandi ntituri n'abahanuzi ngo turavuga ngo ntabwo bazashobokana, ariko uko bigaragara ntabwo M23 yashobora kubana n'aramabandi yo muri Wazalendo yo muri FARDC bamenyereye kurya bavuye gupiya mu baturage, ihene z'abaturage, mbese even mu mico ntabwo bari abantu bagomba guhura, cyetse nibemeranya ko nani M23 ishobora kuba hariya muri ntuze muri Sud Kivu na Nord Kivu ikabigenzura nk'ibice ariko ibigenzura nka guverinoma, ariko bitavuze ko ushobora gufata General Makenga, General Byamungu ngo umujyane ngaje gukorana nabo n'abasirikare bo muri Wazalendo. Muri iyi minsi tumaze iminsi tubona mu biganiro General Hakiza umwe ni General wo muri Wazalendo yiripotinze mu byumweru bibiri bishize. Ubu ngubu we ubuhamya ari gutanga ku ngabo yabagayoboye nibwo bwakumvisha ko M23 idashobora kubana rwose nabona abasirikare bo muri FARDC. Umusirikare amenyereye we gufata imbunda akagenda mu baturage, yagerayo yasonza bamuhereza amadolari 15 $15 imbunda agasubira mu defense ntayafite. Ese urumva ko ibyo bintu bishobora gushoboka gute mu gihe abarwanyi ba M23 bo ubwabo bategereza icyo bagenewe akari cyo baresivinga babona, ariko ukavuga ko bashobora kugenda bakihuza n'abangaba. Reka iyi nkuru tuyiveho rero, twayivuga bukira bugaca, ahubwo twerekeza hariya rwose muri Sud Kivu, aho rero amakuru avuga ko FARDC yibasiye ibirindiro bya M23 biri hariya muri Kisimba. Ibyo birindiro ikaba yabyibasiye ikoresheje indege. Ni muri teritwari rero ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru rero dukesha imboni yacu avuga ko drone yanyuze mu kirere cyo muri kariya gace ahagana mu masaha 4 zo mu gitondo ku munsi w'ejo kuwa mbere, aho ibisasu na bombe byatangiye kuvuga mu masaha ya saa 4. Amakuru yavuga ko abahitanwe n'ibi bitero by'indege kugeza ubu bataramenyekana, ariko ngo ibintu bikomeje kuba bibi muri kariya gace. Amakuru rero akaba avuga ko nanone mu gihe kirenga ibyumweru bibiri abashinzwe umutekano hariya muri Pinga bakomeje gutangaza inyeshamba za M23 ziri kongera ingabo n'ibikoresho muri kariya gace gakikije Mpeti hagamijwe kugaba igitero mu mujyi w'ingenzi. Umuyobozi rero wa M23 Bertrand Bisimwa abinyujije ku rukuta rwe rwa X yanditse ko ku munsi wo ku cyumweru mu gitondo indege n'imbunda za rutura z'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zibasiye kandi zisenya ikiraro cya Mpeti. Yongeyeho ko gusenya Burundi iki kiraro bibangamira cyane urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa muri teritware ya Warikare. Ibi ngibi rero bikaba byarakozwe ni nyuma y'uko ngo gusenya ibi biraro ngo bagomba kubihuza no kuba bari gusa n'abasenya urujya n'uruza n'uruhererekane cyangwa se ubuhahirane bushobora kuva hariya muri Pinga bwerekeza muri Warikare centre. Ku munsi w'ejo nibwo twababwiraga mu kiganiro cyacu ko M23 ikomeje kurunda ingabo ndetse n'ibikoresho byinshi, imbunda za rutura byose bikaba biri kwerekeza hariya muri Warikare. Tubabwira ko rero iyi Warikare niba mubyibuka neza, iyi Warikare yigeze kubaho tombe, yigeze kwigarurirwa na M23 ariko iza kuyirekura nyuma y'uko yari bitegetswe n'amahanga, nayo ibikora ishaka kugaragaza ko nayo ishobora kujya mu biganiro ikumvikana.
nyuma rero yo kurekura iyi Walikale M23 ntiyigeze igira amahoro, mu gihe bari bayisabye gusubira inyuma Walikale ikayirekura, ingabo za leta zahise ziza muri Walikale kuhacunga, ariko ntabwo zigeze zireka gutera M23 nanone zishaka kuyisubiza inyuma. Bakunzi ba Mazo TV, reka twerekeze hano muri Sud Kivu ho gatoya, turagenda tubahereza amakuru mu buryo bw'imfunyamfunyi kugira ngo buri ngingo tuze kugira icyo tuyivugaho. Rero biravuga ko ari yang indege cyangwa se drone ku munsi w'ejo yaturutse Bujumbura yerekeza Uvira n'Imikenke hariya muri Sud Kivu. Ni muri bya bikorwa rero byo kwibasira ibice bituwe n'abanyamurenge mu gace ka Mikenke mu ntara ya Kivu y'Amajepfo hakoreshejwe drone z'intambara. Amakuru rero y'ibi bitero bisha byemejwe n'umutwe wa M23 biciye umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka rero yavuze ko drone zarashe biriya bitero zaturutse i Bujumbura mu Burundi ndetse no mu mujyi wa Uvira, aho yavuze rero ko guhera saa 2 z'igitondo ku munsi w'ejo ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ziri kurasa ubudahagarara imidugudu ya Mikenke mu nkengero zaho. Ibyo bitero rero biri gukorerwa i Bujumbura na Uvira, biri kwibasira abaturage b'abasivili n'ubugome butigeze bubaho, nkuko M23 yavuze ko bijyanye n'ubugome bukabije leta ya RDC ikomeje gukorera abaturage, aho rero ivuga ko igomba kuba hafi no kubarinda ikoresheje uburyo bwose bushoboka. Amakuru rero yibanze avuga ko inzu ebyiri z'abaturage arizo zashenwe n'ibyo bitero bya drone. Ibitero rero bikaba bikurikirana n'iby'ingabo za leta ya Kongo zagabye mu bice bitandukanye ku munsi wo ku cyumweru. Ngibi birimo rero ngicyagabye ku kiraro cya Mpeti M23 yarimo yubaka hariya muri teritwari ya Walikale nkuko twabibabwiye, ndetse n'ikindi gitero cyo ku munsi wo kwa gatandatu ubwo rero nanone ngo drone yaturutse hariya i Bujumbura yarashe mu mujyi muto wa Nzibira. M23 ikaba imaze icyumweru kirenga iwigaruriye. Bakunzi ba Mazo TV rero turimo tugana ku musozo, tugushimira wowe tugeranye ku musozo w'iki kiganiro cyacu, tukubwira ngo kanda subscribe wowe utarayikanda, wibuka no gukanda kuri notification bell, ubundi igihe twauploadinze ikiganiro cyacu ujye ubasha kubona ko Mazo TV twamaze kuba tugera muri studio. Murakoze cyane rero, amakuru nakagaruka kandi tubashimire cyane, mwakoze.